Assalamualaikum. Mul. Non Ju, Ulin yuk, garabut ya nih aing. ulin ke mana? Orang ngaren di alam awe. Atuh hayu orang ulin ngeharian jelema lah. Ngerian saha? Sa, wes kapanggihna. Batu. Alah, batan hurung sana ya udah kalah kieu awak hari deungan kabuluk banget nasi deungan terus teh. Sareng lagi aing ah. Alah, mau sudah kita lagi deh. Heueuh nya. Durian lah. Hayu. Hidung nasilatif aing bodas kena uing. Dek di kumaha tuh mun? Orang coretan deui we hideungan deui mumpung geus kotor. Heeh, hayu nya. Heueuh nam tangan mana arengna? Nanya areng. Sok wes coretan kemana? Uing ngawasi situasi dan kondisi. Siap, siap. Asa kesel angin dia mah. Ini milu tuh coretan. Aduh. Namun badak kabur. Nani? Omae wa mou shindeiru. Anjir. Asal mikir unak hidup buat aing teh. Nama hendak itu nyoretan teh. Awas ya. Woi. Ini gaya tamang pas orang jalan ini lah. Apa? Pas mana kana pula mancing nam. Oke. Bangsat lah. Menang si Agen. Anjing. Cek aduh. Mang berat mang. Harian jelema tuh anjing teh. Ngampura mang. Ana mah tengah hiji deui itu tuh kabur anjing lolos itu mulai. Mana si Johani euy? Tak kunaon Ganeng anjing lah. Ya, mentuana bermain ieu lepaskeun ieu. Oh, Skip. Pulang ke mana ya nak? lah, kurang bisa ya bang gitu.
Makanya bro. Itu geningannya. Kampung kan sepak gerana. Coba. Ayo. Ih, barudak bangsa sih ya. Anjing buku HP.